Kakhasi Student Union Central Executive Council, Hakajingalam Usamla Ruben Najir Ubabat Kumu General Secretary, Kilalet Banbu Dorkas Show Menteri Rangba Kajila, Ukonrat Sangma, Halor Kisantli Kimat Jingdawa Kaseng, Ban Pintrekam Mardor. Habakrench Kilat Pathai Kubor, U General Secretary Kaseng Usamla Ruben Najir, Ula Ong Kaseng Kadawa Bakade Ban Pindamno Eka Public Hearing Jonkashri Simen, Kabala long hakalai pui terik unaitung ha ilaka nongkli East Jade Hills District, halor ka jingthong jingshukor ka sorkar, bat ka seng kadawaru, ba diban wengkam yu Deputy Commissioner jong ka East Jade Hills District, bat ru yu Superintendent of Police Katega District, lembat ki office barrier, jong ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kaseng kala bu por khatsan sngi ya ka sorkar ban pintrekam mikimat jingdawa jong kaseng lem kumta kaseng kan mi shamadan ban pinlong ka jingi ki palba Kan jumbu dorkas ko jungi minta kasih kalau elektrik gas pasal pendrio dia Chief Minister Jong Kajala kadi halor santli kiman bat ni ai por khatsan sni ba menteri kam kiman lem kumta kaseng hapshim ni kiseng jam baniki ka seng hapshim ni kumiki senjam ban ai por khatsan sni ka sarkar nomor ba nilai I ya ka jing sha thongbor joka cek pendrio nak yang jong sarkar kabalaja ketika di East Jade Hills District kemudian baka Shri Simen kajing top kajing syukor kajing lamliar yang kalian ka sarkar kemudian baka MRC bat kiwi ki man ti ngila airport khatsanski ya ka sarkar bakin menteri kam kini jingdawa jungi baro lem kumta kaseng kan dan wiki lat mandai ban mi ba penyaki ka banikong ka jingdawa ka jungi kalau ba ban wing yang ketika public hearing, ban cancel yang ketika public hearing, kabel arca di juga statement. Omdi tamban wing yang ketika public hearing, karena juga poru di ban wing kam Mardor, Deputy Commissioner, USP ke East Jade Hills District, iki office beres juga Meghalaya State Pollution Control. Bali dawa yang kata kalau ba ni ba ratus ni kat kum ki la patai kubor pilai cover di news ba iki ba persya ban ni chaka hearing kim sha ars ni na lais ni shwa kapor na kaliang jo sing ngila ikundu UDC ngila ikundu USP ngila ong ba man kapor ni lit dan kum ni kinja public hearing ki judon bet ki jing sha pen wet na kaliang jo ki pat ba ki bre ki ba kersan ki ba abai bisa cement factories ngila ong ba ki di ban ai free passage ni baro ngila patai ngila shim phone numbers juki police in charge baro ki ban yarap ko to wasni Henry hatu wasni hapor ki lit pat ki dekhot ki jui na kalian juga seng stengmir hapor ki poi ta kalinti ki bodum isha kawang tear gas ki sakut no stengti minmir ki kawang tear gas ki pulit Mr. Pot ki kawang mau ki mafia sunki joka shiri semen labun mud kali ke ajulor labun mud ki bamsau haka ju poru undi da kata du kita ti ya kata ka surau tu bamla balum ailat banlet bayanu ilu ki le chite chepo jaka badon ke public hearing ti kini ki kim la banja dem ka jing tip jung ki pulet krem ka jing terekam ka jing snok ti lang ju ki pulet namar ba ha tu beling ila angno belum ta namar ba ha tu singi ila tak spasin ila call UDC USP iki thanat ki badan ha ki area ndai undan menurut topik yang call tekani kadai ka konspirasi ka bahaya takada ba jing dawa ka jing banikong ka di ban scrap ni public hearing namar kadai ka jing sha thombor ka jing don bor jo sirisman buat ke sarkar buat ka kum ka seng mla ban aila da lo bentar buat bangin welcome lu ki UDC SP buat initiate ka departmental postings persyaiki ka ba ka di halor ka MRSC ni hilat pakai kubur ngila pensu nak kapor halor ka jinglong jingman juga MRSC Henry ngila air ki jingto sya sarkar ban pensya ba kai baki om ki kamdei namar bangila file ki RTI ngila tip ya status juga MRC kalau kunu Henry kajingkiran jung Deputy Chief Minister hatu osmi ba person tinsong kadang penbitar kapen klub ini wala ngila don ki isla ki babiang ngila tip shy kalau kunu jung cuman Henry belen idang nut ban lam liat nut ban keren kutu kai kata kai kalong ka bang nakaliang kasing ngila ban diang
but ngi semua bala suppose nem ta mereka kalau don marsi ni wat am tang pan ilang tai dak isin du juga marsi wat ya badon du kadang ile aku nu ban weng te balik ke sarkar kan ko ban weng ya ka em kam ko menteri kami marsi lesi kadon ke Asia London kabalai ke jidowa ke jingi ke ban menteri kam no yo ka migrant work pack hau usna parja aku sau nak yang kaseng kala don ke jingi ban kendang ki barjela ki ba wantri bian ki barung bian ko kajela kumba arjar tamut ki barjela ngi ape bulu ki sorshulom ki district hatu kopor nak yang sarkar kala khot ya keren ini kala amen no ya kata ka migrant work mang juga jela arjar arpo bekila tersat no kita kenduan juga work permit hanta hari katu ngila mut bahkan terikam kata kaan Henry hadu mendapat ngi ba kata kaan kapat poi shunu la asna menta kadang sudi lesa wala apa sta cabinet kila abu shukru house sendai kabaliran kalau hadu menta ki ko terikam te beli ki ko terikam lesi kan kanya benar lam kashri semen nomor ki ko umara itu ki menteri boro ki ba logi di dalam menteri kashri semen factories boro ni don ke subah ba ki don ki karbang dari shi ki boy otre itu nanti nomor ba kadon ka jisi ke baduna ki Henry man ka por dengan lipan toket dengan tho ban balik spek ki nak yang kulit dengan bor penyat kim cu aila ni balik itu kadon ke ki Islander nomor ba takra wallahi ka mar sasi kim ko kam lesi ka jingrung jumi ni ki barzala kadon ka ki talasi ki haban register yang lebih untuk yang register yang lebih kasih tekandon ka data teknik kini ki borong ni stu pakadon ka konspirasi ka bahe ahlor tani kamat ke bahasa kalau halor tungkam tunjam ka halor atungam jungam ka bringkong yang ba di benweng no ya person review ka ba nomor bakat kung ka guideline aja kamdil job sarkar India kam sha shu bandon kono person review nam tagi di grup C bad grup B nang resident post and then ipat bo jela jungi ipat ka person review kan nam ben ite balik ko banan balik ka person review nomor bakat di tek tan kumno banyo tab ki bere jong bat kani ru kay puno ri hakini ki kam bi an jo sarkar nomor ba de yo ban tab ki bere jong haka ju poru ki yo pendon kam ki bere akum kini ki public hearing e ban ki record ki ban penjab kunta ter haba bade ba ka ju spa ni la keren ba liban wengno ya liban pentrikam matur ki reforms ni ki suggestions ki bina ai apa dia pakai MPSC, pakai MPSC lah dan kartu kan ni kenduan di balak terikam dari empat orang hak yang kan diisi ni empat terikam dan kanu minta bandar urusan ajar besar nilai aja kan ni hari hadu mentaru empat dan minum tak sekala bad nilai tak banyak keren keren kita di hablong tungjam bahaju port di wir menbudu kendan special yang SOP dan standar operating procedure nomor begini kita kerumunan ikatan kami juga nomor kimdon pengembangan kimdon guideline ketap kampai kat teman buat ke bakhadu ke jingdawa kawasan kalau halor ke isu juga negeri lah kuma pikir mau azar urusan cerita ini nilai ki kemat dari first jong dari negeri ban yakran Jepang reservation ban yakran Jepang kiwi mat bakta ya ka negeri hatu kupor ka di kesokan jelahi ka kawan partikular ka kawan dan penyusup ka umpah meli ka cimpiak kesokan jelah ban penpet ya kendung kendang buat negeri sebagai haj ministry Henry asis na menta kita kesimpulan kita tentang cimpok sudah Nistu imba stop negeri semar bakadi ka caka sumar ya ka jing pensangnya ya ka recruitment kan keta ya ka caka sumar tinggi nak dia cui sok lekti ya ka pos la ju kendu ki head minister kendu chief secretary ban pertama kamat Henry hadu menta ka empat mi kanu ka jing siso te nakalian keseng mila kadang mila iki jumlah top iki syukur baka jing tombor jong ka soka jela tingin sim la shuban yaisha ning sunga shuban ap kita ki baro tingi ngai por khatsan singi ya ka sorkar bat lada ka sorkar po ni khatsan singi kamla mun antarikam ni ki mat jing dawa ki jungi te ka seng hapshim kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedang ka asam bat meghalaya ka we ka tham
arteli ki jila. Haka benta jong ka Assam, dan kumba arpauteli ki karkhana, red category, but ka Central Pollution Control Board, kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hang ta ka don ka air quality monitor, ka balapin pau ya ka kubor balapau perthai. Haka benta jong ka Meghalaya pan, dan tang santeli ki karkhana red category, ka jo ka le air ka baya bentalang, hinray ka jingmi jabo ka yapher. De nakata ka daw kini arteli ki jila menta, ki sedang penkrea bentau ya ka joint action plan.